yani saga ingaro nong piwan suna cha apun nang sing pala ya pun pula ero mane singura kong kongau ge khoyuna thage thare thagau de biya nana kaad dham nang biya nana hemai pan ukar ko singam cham upan tong le sangpa thana la re pani sing na kum horak la bada singuma senga khon sadha ya de na da le kun na sina dare sajaman ubi ko nandan ma ram jam ubi na thengula dare sajaman ubi पूरे नेपाली नंबर बिजरा कोई गुना हो तो मुझे नहीं मना हाजर दे रहे हैं ये लोग हैं और मेरे पास और हमने चिंता की है तो आप लोग से आप चिंता में से तुम्हें आप तुम्हें दिन को आज भेजने को भेजने को कोई कोई आना आगे जो मुझे लाइक में खाओ आलू बच्चे में भगवान को भगवान का उनको पूजा वही भगवान को मस्जिद में पूजा नहीं और उन्हें पूजा नहीं भावना पाए भगवान सारी में लाना नहीं पाए सुनी पाए जाए माय जाए को उधर युवकों को मतलब राम को मतलब आई तो भाई पे आए मुझे ना मुझे भाई पे आना हमने तो पानी में बिना तो ने सौदर में सत्य में श्रीमती ने को का करने नाम तो और मैं पानो नहीं दे को पानी का राम को खाना घुमाला नाम को कोई नहीं पानी से आदि को से आदि को को दे को लगा सोरे ने भाव बिल्कुल पाए तो मुझे समझा मिला बिना तो आदि के होते मुझे से को भूमि ना नमस्ते आज से ना पाए मुझे भूमि मेरा मन को जितना का अंतर है और को ना दे को वाले ना पाए दे मेरा कि धर्म में कोई भगवान नहीं ना आज मैंने गाय मुझे का इसके मत जा बोले मुझे आज तो पूरा इसको मतलब के पूरा बताओ हमारे का विमान हमारे का ये और खाना सर्वोदम में पानी पावन में सुमान के वाला पाप के समुद्र我唱那个唱歌的这个没唱这个声音这个。唱不头你唱不到的。mang suối mà đang phát hiện mà đại mà ya tăng đạo cô tăng ngất tốc tu đi tăng mà xem khong na đến mà có đây năng đi hong na mà cái thu nam ba năng ấy ba na phẩm song na phẩm xem na khong gan na ra đi cha song phẩm nong song phẩm mang qua lang na nung lang na xem mang da cao ba xuống không có thà đây nhưng đây mà đang mà ta cái sao nó hong kia ga yêu cái miếng cái ai cái thâu đi lang này thâu đi thà ba thâu tâm năng kia thà ba ma bu la năng đi nên mình cũng thâu trong kia nên mình ma bu la năng đi wa con khang sao đi năng mu cũng thâu mà thằng cái gì cũng ra ba lâu thâu cái nông ra ba lâu thâu kia ngang này kia tiền này kia cũng Singui cũng họ phải dùng lại những thông na đại điện nông pháo với lấy cái đã lấy đi bên ba đi nông môn sắp đi ngay với môn đi vào con em làm xin ai cũng họ nông môn cũng đi thả ra nông pur lo quê sắp quan cũng đi thả ra này sanh nông cũng đi thả ra này hamiên thả mang này giàu thả mang này cái hiện thả này nganu thả này khổ nông nghe ta làm mang này con em sẽ na đại điện cũng lấy cái sự cũng một cái gì cái này nông mà sẽ nông môn đây là anh nào được xin muốn không làm gì mà bởi vì nó có lúc đâu nghỉ ai là gì cái là gì đó mà đâu Saya tanya mana wes lu pun presiden. Ngomong ngani berkali ngapa atau gini? Abang.
Manipur की Legislative Assembly की Deputy Speaker राय करते Assembly संघावा काफी बड़ी दमकता Manipur Chief Minister Honorable N. Biren Singh वो Deputy Speaker सिंह चरण को दमकता खाते हैं का सी दमकता कोई कमिटी की लगी थी हमें रहते हैं आगे जा अब चंदा वन चारों आमादी चीज़ तो कौन बाई ठीक है ना डिप्टी स्पीकर हाँ सडनली sana sabne mane phone to le oh kan to ba phone to ba kar nahi ha sana kar hai sandal hai hodi ha chale to acha asale to look ko ko to हाँ से फिर होगा
यार मापम दे welcome करो मेहमान है I welcome him to our constituency. Iri malai dan bi mangi kuya kada kurum jari. Loina ngasigi jai faraban numit. Iri malai dan bi imagi sanggaban numit asida. Lembi dagli ba, nandagi lembi dagli ba. Ikai kuna bada matik sarba. Ahalaman mazaguru. Chadra chadri naharol kuai kibi po ahan bamak tadai hanga. Iri malai dan bi temple management committee ki mahut sinna. Kok no lai kai kuna bukjari. Masigi ayuki thoram lai ko bagi thoram masilo thamatung mungkin di apun phamasi hauna bagi damakta ihakna ihan han bada masigi thoram masigi thoram mapu and election minanaba ikai kumnazari boza mingwana panjara bada S Subhankar Singh President Irima Lairembi Temple Management Committee bu dais ta kausinjari Mathanga City Masigi thoram masigi chief guest ki pham langga election binanaba honorable ikai phungna bada matik charaba K Ravindra Singh Deputy Speaker Manipur Legislative Assembly Imphal Manipur bu dais ta kausinjari Mathangda nasigi thoram masigi guest of honor gi pham langda lengsing binanabagi damakta ahan bada lamda masigi Lakhipur constituency gi MLA oina pham pubiriba ikai khumnazari ba honorable sir Sri Rajdeep Golabu dais ta kausinjari Mathangda guest of honor gi pham da lengsing binanaba ikai khumnazari boza mingwana panjarabada K Sharat Kumar Singh General Secretary Administration BJP Manipur Pradesh bu dais ta kausinjari Mathangda guest of honor gi pham da lengsing binanabagi damak ikai khumnazari bi mingwana panjarabada Reena Singh Co-Convener Beti Bachao Beti Parao State Committee bu dais ta kausinjari loinana mathangda guest of honor gi pham da lengsing binanaba ikai khumnazari ba mingwana panjarabada L Thoiba Singh Convener International Relations BJP Kasar District bu dais ta kausinjari Mathanga City guesting na dais ta lengsing matung guesting bu ikai khumna ba pinanabagi damakta ahan ba makta da kausinjari TH Radhakantra Mathanga City
Nasigi Thoramasigi Chief Guest from Landalan Biriba, Ikai Kunazariba, Honorable K. Ravindra Singh, Deputy Speaker, Manipur Legislative Assembly, Impal Manipur, Ikai Kunabopinavigi Makta, Ikai Kunazariboza, T. Ravindra Singh, Secretary, Himalaya Temple Management Committee, that's the co-century. Ikai Kunazariboza, Sri Rasdeep Gola, MLA, Lakshmipur constituency of Sambu, Ikai Kunabopinavigi Makta, Ikai Kunazariboza, L. Raskishore, Licensee Jumbu, Ukosinjari. Nakpigani, Ikai Kunazariboza, L. Bimol Singh, Bukosinjari. Mathanga, Nasigi Farabasigi, Guest of Honor and the Links in Biriba, Ikai Kunazariba, Mingwana Panjarabada, K. Sarat Kumar Singh, General Secretary, Administration, BJP, Manipur Pradesh, Ikai Kunabopinavigi Makta, Licensee Sangboy Biriba, L. Raskishore Singabu, that's the co-century. 오자 손도 그냥 lấy thuốc rồi. Thằng sai đó camera đó tàn à. 그냥 lấy thuốc gì? Mingwana Panjarabada, Rina Singh, co-convener, Beti Bachao, Beti Parao, State Committee Bu, Ikai Kunabopinavigi Makta, Ikai Kunazariboza, N. L. People Singh Bu co-century. Mathang asidi, asigi Thoramasigi, Guest of Honor from the Lansin Biriba, Ikai Kunazariba, L. Thoiba Singha, Convener International Relation BJP, Kasar District, Ikai Kunabopinavigi Makta, Ikai Kunazariboza, R.K. Osokumaru, that's the co-century. Mathangda, Ikai Kunazariboza, Dr. K. N. Chan, President, Lion Club of Silchar Centurion, that's the co-century. Mathangda, Ikai Kunazariboza, N.G. Upendra Singh, Assistant Executive Engineer, PHE, Lakshmipur Sub-Division Group, that's the co-century. Mathangda, Ikai Kunazariboza, R.K. Gopalsana, Deputy Director, Design Education Department, who that's the co-century.
मथंगा इकाई खुमनजरी बोजा C.H. मोहन सिंह बु दाइस तको सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरी बोजा R.K. सनाहल बु दाइस तको सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरी बोजा सिगी बंदगी लेंबिरपा वाई नदिया चांद सिंगबु दाइस तको सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरीबा इस लखीमपुर जिला परिषद की मेंबर ओइबिबा प्रदीप देबु को सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरीबा ओजा T.H. नंदेश्वर सिंह बुको सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरीबा अलीमुद्दीन बु दाइस तको सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरीबा बास्कानेदगी लंबिरपा श्री ब्रजेंद्र देव को सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरीबा बानी शर्मा वार्ड कमिश्नर बुक सिंजरी मथंगा इकाई खुमनजरीबा एल रविंद्र सिंह वार्ड नंबर 10 की वार्ड कमिश्नर बुक सिंजरी मथंगा सिदी ngasi irima lare mi imagi saglena sibu sabirakhiba hanba mystery mingona panjarabada Ramnaran Singh Binakandibu daistako sinjari
Mathang asidi ngasigi sanglen asi imang sanglen asi pumapung phana sabi rakhiba Sri Sanat Das po Kosenjari Mathang sidi makata wa thoram thana begi da makda ihagda kai kumajari bo za ti Rabindra yam phumda sinajari ngasigi singlen laba ireima ima lairamdi ima gi sangen sangkhavadi thoram masida pambiriba daistale tengiriba loina na ara pa masu anapadi lengiriba amo benji amo president ni Mathangda Nandakishore Singh akhoi gi numphol kai gini Nandakishore ai gi bai Nandakishore daishta lekat ngasigi mipam mapuna lendonar Nandakishore da pudor podam tangkat pinaba singlen oh chief case sorry chief case ta Mathangda iron ba ko gi lambi gi mateng ba dum ba land donation to bi damak respected MLA Rashid Bolana ojagi mafumda khudor podcast to kan sini mathang sina ai gi thangnaba phun Islampur hai akoi Islampur gi lambi rakpa iamba Abdul Hai kasi sire nanam teng khudor podcast piu Mathangda akhoi gi iamba salambi wholesale rega diam te sem sabiru iamba salambi bo for dai se option jegi thoi pela kutom teng tv world up mixing jegi Dai selection biriba ikai punjariba mitung chingbu ehagna khokno ikai pinabu seri loinana magda election biriba lamdagi lengbirakli ba ikai punjariba waza sing ahalaman khwai khibibu ehagna khokno ikai pinabu seri memorandum asi haji hak miyamgi mangda thamjage to Sri K. Ravindra Singh, Honorable Deputy Speaker, Manipur Legislative Assembly, Imphal, Manipur. Subject: Prayer for erection of a statue of Maharaj Chandragiti, the King of Manipur at Numphok Lekai, Lakhipur, Kasar. Sir, with reference to the prayer submitted to Sri N.B.N. Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, dated 38 March 2018, we, the undersigned, have the honor to entreat you to kindly pursue for approval and orders for erection of a statue of Maharaj Chandragiti, the King of Manipur at Numphok Lekai, at earlier. That sir, when Maharaj Chandragiti visited Silchar for Zilla Darbar in 1874 through Tongjai Maril,
Old Silchar Manipur Road, he crossed the ferry on Chiri River at Numpholaikai. So, the villagers of this locality would like to erect a statue of Maharaj Chandrakirti, the king of Manipur, nearby the non-existent ferryguard, to enable the future generations of Manipuri and other communities living in harmony in the Barak Valley to remember the historical journey and make the sacred spot a historical importance. Thanking you. Hi,